ithanguni nyenita wa Robert Mutuko ni thangu ya The Standard ni thangu ya Daily Nation na indi tuambia ni thangu ya The Standard mavola manenge twe uito ni mauvo makoneti muikala mano waiwe kwi wa kwambililia ndini wa maandamano ma sabasaba na indi byamwe momeki twe ithanguni yi na masitwa mowe na Bridget Joki wakuwa miaka 12 kuma kaunti ya Kiambu awe na Peter Mugo wakuwa miaka 21 kuma Kirinyaga, Anton Kariuki wakuwa miaka 19 kuma Naivasha, Paul Mburu wakuwa miaka 23 kuma Gong, Jeremiah Oscar wakuwa miaka 24 kuma wanake umite Ngong, Ondumwa na Joseph Kinuthia wakuwa miaka 24 awe na Peter Jenga wakuwa miaka 23 na ke umite Naivasha, pena Edwin Ndambiri wakuwa miaka 25, Paul Makori wakuwa miaka 25 kuma kaunti ya Ilovi na bena Elvis Musavi wakuwa miaka 25 na keumete Ilovi na indi bena visa ongewe kiutwa wa mwana mko kuitwa Anyawira ulani nyawa Brian Kimutai wakuwa miaka 21 ulonake unavikie kuwa wa kuya Kitengela ndini wa maandamano asu na indi mavome yasekana mundula woko monini byo unabikiyo tiwa ni thayo ndini wa maandamano asu ni kana kokuwa miaka thanthatu kana myei thanthatu na indi ni kana keutwiga kana ethiwe ni kisasi kenumba ondumwe na Bridget Joki wakuwa miaka 12 ulonake unainomba ayela TV na indi kisasi chechwa chabikiyo utona ibati na kumubikie kalite ndi cha muomesia mutweni wake na ati wani thayo kwa vau ndeni wa page ya keli ya The Standard mauvo ala manengetwe uito ni mauvo makoneti maandamano kuya Kitengela undu indi nguthuwe mwe ya mbolili ila ina ndeni wa maandamano asu inavikie na uvithukia sibitali wa Kitengela Sub County Hospital na siavikia kuthi ngina theater bala mundu mukomwe kuna yanalika theater nikana avikie na kutetheka na ni mauvo makonetie indi ngwatanio ya maovisa uiti mayumani ya kiko cha muthembo su mayasia amo mayase kana mayao na kiuke yeko na kula kwithia wakwe kuthoku hata mayao na ando maili kama hospitali na kuna maasia awau na indi mauvo measekana amo madaktari manalasmikie kwikia ngwasia awau ni kana withie maitona kumanikana ni mboleli su na indi kulyo nene yo mboleli inalika hospitali kwikata na indi cha kumacha mono ni kutweka kana mundu umwe katika mboleli su ulona iwambe kukuna kiyo nikona motemie cha muomesia kuoko na ambo kulikwe hospitali su ongelwe ndakame na indi anginamo sani usumali kathieta na isioni ingi kuna maasia wau ondumwe na kwananga mali ya hospitali Mavonga manenge to uito ndini wa page ya keli na mavo makoneti mwikala maneki iwe mbini maikonanua na maandamano alama twaiwe chumwani Kithelu na indi maitweka kanani ateima chama cha DCP be Peter Kinyanjui na Sera Wanjiko alama umilwe kotini wa kawa kumuthinyani wayo na indi tuoni ya mamatongoi maulei maivika kotini usu Takalonzo Musyoka na kuendea na kumatetea na indi vala meovikiosie wangina kwi one matukwe 10 vala indi wakaumwa utiwa kana ni meovikia na kulekwa na bond Dini wa page ya karato ni mauvo kumacha ama ikonetie maandamano atewa makonetie ikuwani zemwe zela musili wa makuwani Ogutumboya kotini wa mawithuluko na Itheka uvikie kwicha Itheka bala mutumia umwe katanite na mwanae Abdi Guyo Jatani nethe wake Guyo Jatani mwana wake Abdi Guyo etwika kana niyo visa wa polisi wa prison na indi ethi tunangusanisyo na ithe yulu wa Kitheka na akaumi otisyo akasiekana ikwani uya mosilwa na aine wa Kitheka kiu akavikia na kwika kindu kisanie bala ivinda imwe yukia yasekana ndakameka vikia kwitika na indi musiliwa makuani Ogutumboya ni waisekana we esila ekuani ye kuyanana na katiba otondu waiye kithito cha kwikithia kana iwati ya katiba na indi ni wekisie ekuani yute Itheka na kumwenda
mwana usu aive ithe wake ngalama yekuwa ni yu na ithe ayikala na kitheka nukitha ni wendi umana we mwana u ethiwe na kitheka ataisa atanambo ciawa kwina na mathangu ma kitheka kiu ala una nenganite kotini ni ata wethiwe na kitheka ona ataisa kuciawa na kitheka gikwatangia ata na indi we anenda anewe kitheka kiu undu umwe na nyumba ila ciakitwe bo withie niwe ukwosania ilovia na indi kwani yu ebikiye na kuitwa itheka na twika kana ndena kitheka kivau wavang manengetwe wito ni mauvuo mease kana mutongoi wa Mwaito County na Ilovi Esther Pasaris nubetangie indi murata laulo na yanathacha mbungeni wa kwenda kwete mawaliuku thini wa miao ya kulunga maandamano maisi ya kula indi aenendi masiewe withia maibika kundu kumwe ila mendini wa maandamano mo thini wa page ya kana ya The Standard ni mauvuo makonete misila dhaitie andu mo nondu maende na kumeta na kuiselevinda yumu nendini wa maandamano ma sabasaba alama natwa igwe kwi wa kwambelilia idhanguni ya katano no mauvuo makonetie maandamano asuma sabasaba na hindi ve Mwaito monu elesia etwa Anyawira undu na lazimikie kwikala na mwe wa mwana wake Brian Kimutai utuko muima etina wa kwitha malaina uya waka na maovisa mavolisi mosa muyosu ni matona kubalania ukosi wa kuona nyakana anadhiwe na kisasi na hindi mekala na muyosu ngina kwa cha na hindi ni ugomanesie kuthinikia na kutwa nyumbani ya kusuvia mia kuo na sikana maovisa mavolisi ni mana masukuma mayenda umana muyosu weba na hindi mana lasimikie kuotonga musi na kwikala na guo ngina kwacha ni kuya Kitengela. Thini wa page ya thandatu ni mauvuo makonetie memba machama cha DCP mevo ayumbe anube alama minito kuthamasya amani siona makalika na kicha DCP balaindi makolilie koti wa nthi cionthe ICC obikie na kwika ukunikili siko ila siendeyete na ile inakusiwe muno ebindani ya sabasaba na President William Ruto ayikiwa ukunikili yulu wa siko isu na koti usu uibikia kosa matambia lama ilite ovala inge makolilie nthi cianza onasio ibikie na kwikia President William Ruto isiye ikumana na kila kiende yete vandi ya Kenya na indi kati wa yumbe asuni wamwe na muyumbe wa Kajiado ya yulu Onesmus Ngongoyo ena muyumbe wa Mukurweini John Kagusha muyumbe wa Naivasha Jane Kiara kati wangi ondini wa page ya thandatu ni mauvuo makonete MCA undo yende ye na kumeta itina wa kwasia endwamo ondo mwana atandithia kuende ya utalania wasio kuma na maandamano asu na indi va musino wa masako mutumio mwana wende na utalania wasio itina wa kwitha mitungi yake ya gas na iloli jinabiki na kuvivwa na kumutia na wasio munene wa biasala yake lo kwasekana twaisi bandu bambe wa miaka miongo itatu. Thini wa page ya nyanya ni mauvuo measia kana movea wa kwikia mwaki wa stima isioni cia ndwani kana Rural Electrification and Renewable Energy Corporation REREC wendeka uelesi thini wa mithenya 5 undu utumite bilioni 50 na kenda ni kana uvikie na uvetangi wa indi kuwanila Auditor General kana mwiki wa masafu ma serikali ukwase kana ilovia isu ni itumikite kwanzia ila itailite na indi yu mena ilungu ya mithenya 5 kuelese ilovia isu sio itumikite ata. Thini wa page 10 ni mauvuo makonetie kunguthulwa kuma kivilani kwa governor wa county ya Isiolo Abdi Guyo na indi kumuthenya ni waiyo no vetia cia temana itina wa kwitha mbunge ya Senate ila ina kikalo cha kwithukisia kunguthulwa kwake kwitha ile anile na itambia yake ya uvetangwa ofisini mayaseka na indi ma MCA ma county isu ya Isiolo maine ati ya miao undu vailite ndini wa kumumia kivilani. Tuisonga na mbe thini wa page 12 ya The Standard mbobe katuni ka muthenyani wa umuthi na indi ni katuni kaeletie undu mbolili sithitwe bandhi ya Kenya ikwatana na kwendea na onamasi ya enendi na indi ba katuni kalake kietwe kambe basole rotuni tutano kambe kandikitwe YK92 na indi YK92 ni la ya Youth for Kanu 92 na indi basole kamwe kaililite kakunila ka mbesa chongo
kuma bauto ka jeshi la mzee na emondo wa moika kunitwe akwete nzoma be tuma bauto ai ngaza na mugiki so akunitwe akwete kibanga tuma bauto ai Men in Black na indi na mwasu ni makosi yetu ndini wa serikali mbetu na mono ibindane ya serikali ya ngwatanio ewo mono twakosi Men in Black na indi kwa oyu measaka tu nikalake evoke itwa Ngunzu niona mendo byana na Gen Z lakini isi itwa Ngunzu na indi na alama ende na kumela ndene wa maandamano ma Gen Z na kuendea na kuna masia NND ondumwe na wanangwa mali lo wende na ukosi wa kwasya madhayo na indi no siota Kenya tukekala na mugo ethatu ithi maandamanoni okethia ni maandamano ma mugo na matemba kwananga mali ya NND ala angi twithinde ni wethangu ya Daily Nation mauvo alama nenge to wito ni mauvo measekana ikusi andu alayu makwite kumana na maandamano ma sabasaba ni miongo 3 na umwe na indi mauvo asuma ende kwa uliku ithangoni ya keli ya katatu ya kana ya katano ya thandatu na ya muonza na babe bisa wa Sabina Tabitha mundu mukawa ukuwa miaka miongo 3 na muonza ulono twika kana ni mukawa Paul Makori na kio bisa wake uyo ba ulono twika kana anowa iwe kuya Kangemi county ni Ilovi ndini wa maandamano na indi bisa uko niwe kumuthenyani wayo muka wake Nairobi Funeral Home ilaba umbeni neta wa City Mortuary ini maendete kusisia mwi wake ithangu ni akeli no mauvuma konetie maandamano asuma sabasaba na indi andwalama na isye endwamo mayelesia indi binda ya muthia ilama nethiwe namo na undu manaviki na kuwa wa na indi bena amwe kati walama no waiwe bena Brian Kimutai ulono wa Kitengela Bridget Joki ulono wa Kiambu yani Mogai o wa Thika Paul Mburu o wa Ngong Jeremiah Oscar na kia no wa Ngong Paul Mbera anathiwe Kangemi na Sebastian na Omondi na ke anoma iwe Kuya Olkalau na Elvis Musavi au wa county ya Ilovi. Dino wa page ya karatu ya Daily Nation bobe mauvo asuma konetie an Nyakwira Ngikunju inyawa Brian Kimutai usue ndi unawa lasimikie kuikala na mwana wake Masai 14 etelete kuchieni kana withie maofisa mavolisi mainosa mwiwa mwana wake na mabikia na kwanangania ukose wa kuona nyekana anathiwe ni maofisa mavolisi ithanguni ya kana na mauvo makonetie sabasaba na indi muthenya ni waiyo ngwatanio ya ulei Evo Fred Matiangi Justin Muturi Martha Karua na tongo yangita Stephen Mole Rigathi Gachagua ni matwaisie kikalo na bala indi maumisie uneni wa vamwe na kukulya Kenya mabiki na kweka kuthowa siendo kana kuthukumana na kampuni sionde sia serikali kana sia tongoi alame serikali ni nondo wa siko ila serikali yende na kutwai sia kuome sia NND ndini wa maandamano na indi kitu chambe kwikwa tulikana vinde evetu maandamano la matongo ewene Raila Odinga yuka ya Kenya maikatho wesindu kuma kwa kampuni imwe maikeke maundwa mwe ma serikali kuendea na kuelezea udhatu wo yolua siko sia serikali dhini wa page ya katana mavua sino vuma endeye na indi vema mavua ngima nengetwe uito alame ya sekanangwa tanio ya ndesi on the UN ni yeleisi kiyoyo chayo kumana na ikumbingi ila siendeye na ukusi wa vandhi ya Kenya ila kwethiwa na miatianio kana na maandamano dhini wa page ya thandatu ni mauvo makonetie maandamano asuma na kusi wa kuambililia na mono mwanango wa mali kisioni cha Mount Kenya na indi maofisa mavolisi mayasekana ni mana kwatite mauvo makana ni batoneka vya sala imwe ikethiwa ivaniwe kwanangwa ndini wa maandamano asu mayasekana kiu nikina viki na ukusi wa na indi maofisa mavolisi inge mayasekana ni batoneka kuya Murang'a kuka kusi wa ingi
ithoko matue 11 kavindani kala ula muthosia wa Mask Boniface Kariuki ukithwa aithikwa na indi Boniface Kariuki athiwe ni maofisa ma polisi ondini wa maandamano. Hindi maofisa ma polisi mayasekana ni batoneka nduthi ikakusiwa ingi otondu kononekie ivindani ya mathiko ma Albert Ojwang ulanake unavikie na uthikwa itunakitha atiwe ni thayo emokoni ma maofisa ma polisi. Thini wa page ya Mwanza ni maovo makonetie ondo maandamano asuma na ilia masabasaba na indi makonetie Mount Kenya baitwe kana town mbingi kana mise mingi ya na masoko ma Mount Kenya manatuyeye mema mugo lakini oyula kwethi wana maandamano mekosi ya wana ngumunene wa mali na indi babe visa wa supermarket yemwe ya Maguna silena wiki na kuvibwa kuya Makutano county ni ya Meru mwene aitalania wasio itina wa kwitha indi wea wake unaviviwe na kukwata ngalama nene. Tangu ni ojeja Mwanza ve mauvo makonetie mutongwi wa chama cha ODM Raila Odinga wendekezi wake wa basi uvwe nzama ya unenania komanda usungyo na indi mauvo ameasekana tiyo yambe Kenya twithitwe tuyikala nthi muno mavinda maingi na kunenania na komanda yo tuyikata lakini kiki yema kuyania na indi maukulwa mauvo ama ikulia zo nichubikia kuikala nthi na tunenania na tuitha tuinenania chao wela twekala nthi na twanenania kila kinena nawa kisa kuyania kana kila chieti kilanwa ni kila kikuoneka kiendesya kana kiyeke ya muno ngalikoni ya atongwi maki ulei thia Kenya tukekala kana atongwi mauteti ila momenda maundu moma sio ni wometikilana lakini maundu alame ukonia mwene nthi ulongi wa kawaida mayitha amevo tinenania ngina indi ni vinda indi ya kuosa matambia nundu mathina alama ekumbelete Kenya ni mesiwe timathinikie na indi ithanguni ya nyanya nimbavo measekana yuwe wala ni umwe ula withi wa uitumika kwambatia alimu ndeve andini wa uthukumi wo na indi betwe kana ibe ithi wa bena iwango itatu ila sietha isiwa ndini wa kumambatia ndeve vyala mekite certificate alama esikania mwanota P1 alama diploma na ma degree indi kiwicho kila kithi wa kisiwa na kila kiwango kithi wa indi na ndeve yacho ya kwambatwa ndeve ndini wa uthukumi na indi ni walanio ula wetetwe na kwa OU wende na usukumiwa ni ofisa munene wa TSC ulokwatiye Evelyn Mitei. Thini wa page ya 10 mbovo measekana yu aseovya ma kana lamena iwanda sia sukali yu ni mambi na useovya sindu ingi ila siumanite na iwa ta ethanol na sindu ingi kuende na ukwata vaita mbeange itina wakwitha indi uskali mayona wekumbilitwe ni maundu maingi na kwitha uto manenga ukwati ula me kutalithia kwitha naguo. Thini wa page ya 14 nibo be mauvo makonetie indi ikuwa ni riu thakitwe mbungeni ya Senate ya kunguthulwa kwa governor wa Isiolo Abdi Guyo ula indi uvitiie sia temana na maseneta kwitikilana kana aine ati wa miao undu vailite thini wa kunguthulwa kwake na indi katuni ka umundi ka Daily Nation kendini wa page ya 17 na ni katuni kakonetie minister mubeani wa OCCI ulaindi nundu nowe unatungi maofisa mavo lisi mubea ayasya kana ni manavikie na kuthukuma undu vailite ndini wa kulunga alame utwai ya maandamano ma sabasaba na indi itina wake bena masanduku na indi bena ndungi wa ipoa ekalite ndia ende na umosia isya na bayambe na wabe mundu ngi ikamota ni atwaite kamota akwete omuti na indi yo kunena kala kawo maofisa ma polisi ni mati yemiao ndini wa kulunga maandamano ma sabasaba kethwani mati yemiao nikitwina andu aingi oyu ala meutika ni miongo na emwe manavikie na kutiwa ni thayo mathitwe ni isasi ila ciumie
kwa maovisa ma volisi na indi bwito kilangithio kila kimathanguni kiokoni cha umonde ndukathibasa ndatika mbutho ciokite nithi wa ndiciokithia na ni maito muthenyani wa umonde twinanisia yulu wa mawonanio ma uimi ala meikwatiwa kutwaiwa kaunti ya Makueni na indi wene kule liba tutumie kwa ile tukenda 5 ambia na Ndeto Mutongo TV na eti kunikela ikulo yaku na uisongiwa ni aini maito kiokoni cha umonde ndukathibasa nyinita wa Robert Mutuku.